kuna meil eile ei vedanud Sunshine Coastil ja ma ei leidnud endale ühtegi kleiti, siis me lähme täna DFO-sse. See on hästi suur süke. Nagu, ma saan aru, et see on nagu süke brändide outleti pood something. Ja nagu sealt ka ei saa, siis eks ma siis Eestis ostan, on ju. Aga mõtlesin näiteks outfiti. Loffa püksid, valge topp. Täna ladistab üli rõvedalt. Kohutav. Ja randa on ka trip. Ja see on ta uus lemmikasi. See küll ära hammustab, muidu patkine. Lihtsalt kohutav. Ja täna on üldse esmaspäev tegelikult. Aga siuke pühapäeva tunne, et randa on kodus. Aga randa jõudis juba tööle sõita. Mul on pool tundi vaja tööle sõita, ma olen 10 minuti kaugusel ja siis ülemus sellistas, et kui täna saab vihma, et kuradi ei ole vaja tulla, no me ei saa niikuinii midagi teha. Mis on nice. Oh my god. Ja siis tulin tagasi. Jah. Ja hiirviar. 3. päev shoppamist naisega. Jah. Rahad on peened. Jah. No aga 3 nädalat, kui mind pole, siis ma pean kosuma. Jah. Finantsiliselt. Thank you! Nagu Meeri Poppind sellega. No see on küll üks ilus pood. Ilus pood on, jah? Üks liiga kallis meie jaoks vist. Nii, kell on 15.50. Selles ostukeskuses veetsime me põhimõtteliselt 6 tundi. Mis tunne on? Ei räägi kõvemini äkki. Tahaks koju minna. Aga kus me lähme praegu siis? Koju. Ja ma sain kleidi ja ma sain endale heledad dressid ja ma sain endale üli mega giga ilus nahtagi. Ja mis sa said? Advance'i tossud. Jah. Ja veel midagi. Ma ei tea. Rohkem ei mäleta praegu, et oleks saanud. Aga olid ägedad Advance'i tossud, jah? Teeme kodus hauli või? Kodus teeme hauli, jah. Davai. Päris palju teha on. Nad elevil või? Jep. Äkki on krokodille? Väga roheline, väga ilus. See on meie, ma isegi tea mitmes 3. loomaaeda. Me käisime Sydneys, siis me käisime Canberras. Ja rohkem ei olegi käinud vist ju. Mitte, jah. Nii et me saame hinnata siis, milline kõige parem on. Jah. Või noh, peale. Mitte praegu kohe, aga parem. No. Nad on siin väga armsas keskkonnas. Tutvustu uuesti. Komodo saral, ma arvan. Komodo dragon. Ta on väga suur tegelikult. On suuruse kohta ka midagi kirjas või? Jah. Ei oota. Ei ole. Aga ta on jah päris suur ikka.
aga nad suudavad 10 kilomeetri kauguselt keeleotsaga tunda mingit seda saaki. Opsi. Ja nad suudavad 300 meetri kauguselt nagu ära tuvastada nagu oma silmadega mingit liikumist. Not bad. Ehk siis vend tead juba looma ees, me tuleme. Jep. Ma tegelikult, kus suur see kilp on. Seal taga on ka üks veel. Päris mölakad, aga nad väga ei liigu. No, nii et me võime siin terve päev timelapse teha, äkki siis on mingit veits liikumist näha, aga meil pole seda aega, see loomaaed on liiga suur, et siin ainult seda oodata. Kahjuks. Meie esimene kroko, keda me oleme näinud. Millest me ei ole kuskil mujal loomajas ka näinud. Tule kümmel, jah. Vaadake seda tagajalg on. Alguses Rando ei pannud tähelegi, kus ta on. Mõtlen, et lootusesse ei panegi tähele, et ta üldse on. Ja siis järsku avatud, mingi 2 meetri kaugusel on siit elamas. Jep. Ta on nii anoid. No nii, järgmised. Alguses ma nägin ainult seda. Aga siis ma vaatasin, et see puhu taga. No see on ju päris jämmune. Nagu... Väga hull. Ja kui keegi ei teada, mis vahe on krokodillil ja alligaatoril, siis nina vahe. Ja siin on see härrasmees on seal. Ja teine härrasmees on seal. Laiali. Ja 3. härramees on seal. Oi, 3. ja 4. Kas on mõni külaline veel või? Mõni üllatus? Niimoodi 4 nad siin on. Igal ühel oma territoorium. Nägime, leidsime lõpuks ühe krokodilli, kes natuke liigub. No, tahtsin olla. Siin on selline pisikene ala, mis on nagu Koala Island. Ja siis siin on sellised puukesed. Ja siis iga puukese peal on koala. Vaatan, kas ma saan mingit teist nurka ka. Läheme sinna pole veits äkki. Siin on 2 tükki koos. Siin on ka 2 tükki koos. Ma ei kujutada, kuidas selle vennal on mugav magada niimoodi. Meil on see, et just lugesin. Meil on 2 rivi vähem kui teistel imetajatel. Pluss nende selgroog ongi nagu kõver. Nagu näiteks seal on üks pilt, kus ta on sirge seljaga puu otsas, vaata. See on tema jaoks nagu... Kodusam. Ebamugav. No oot. Rando Irvin. Isiklikult. Ma loen. Jah. Ja ma filmin ja sa räägid. No 2 avokaadot, ne. Ainult pole värvi avokaadot. Aha. Vaatsin taga on ka üks mölakas. Siin on päris hästi tehtud nii, et siin on nagu selline krokodilliala ja siis siin kõrval on lastemänguväljad ja mingid lastemängualad. Üks on siin aiale suht lähedal. Opladi! Make sure to keep your eyes peeled for these contagious changements located all throughout the zoo, so you can help us take a positive step towards a cleaner Australia. Okei, mis see lind? Mis see lind tegi just, mis papaga tegi? Tõi mingisuguse prügi ja pani prügikasti. Sest et ta recycleib, et kõik külastajad recycleib siis samamoodi. Ja kui linnud suudavad teha, siis suudame. We're going to make you work a little bit for your prizes today. We're going to bring you animals from all around the world. These marbles flying over your heads are macaws, native to Central and South America. These colourful characters are pretty hard to mix, both in sight and sound. Now there are 17 different... But don't worry, snakes and lizards joining me today are of the non-venomous variety, and they've grown up right here at Australia Zoo, which means snakes, as we never know if they are non-venomous or not. yeah, identifying a snake as venomous can Occur when someone is trying to catch or unfortunately even kill a snake. Fortunately for us, first aid for an Australian snake bite is really simple and effective. If you or one of your mates Australian snake bites and releases venom into the lymphatic system, not the bloodstream. Thank you, sweet boy. This here is Luca. He is a yellow-tailed black cockatoo.
Thanks to him, we have exactly what we need. Make sure whenever you're travelling around Australia, you keep one of these. This is Petite, our beautiful Burmese python. Now, Burmese pythons are found across Southeast Asia and are one of the largest snake species in the world. So reaching up to possibly 4 metres in length and up to around 90 kilos. So very, very impressive species. Now they are non-venomous, being a python species, but one thing they absolutely can do is they are absolutely constrictors. Now, one thing they are known to do is predate on humans. So hence, we have used our most expendable reptile keepers today. Back to eagle. But Byron is definitely a member of the kite family with all of his cheeky characteristics. Now, we often call kites the pirates of the Australian skies, and that's because they will wait for another bird to catch their prey before swooping and harassing them in the hopes that they will drop or regurgitate their meal. They can then fly in and grab it without having to do any of the hunting themselves. Now, Byron is very special to us here at the zoo. He was a rescue bird due to an unrated cormorant, while Scuba, with that two-tone coloration, well, she's a little Kai's cormorant. Now, as you can see, these two are pretty much perfectly adapted for life under the water. And that's because they lack that water-resistant coating on their feathers that many other birds do have. While this is great for life under the water, a bird simply cannot take to the skies with wet feathers. That's why it's so common to see our cormorants lined up along the riverbanks with their wings outstretched. Doug is a black-necked stork, more commonly known as a jabberoo. Now these birds don't actually have a voice box, so to communicate, they use the chattering of their beak and the flapping of their wings. But check Dougie out as he makes his way through the water. They use those long, skinny legs and sharp, sword-like beak to reach out and stab their prey. Prey items that our jabberoos go after are things like fish, eels, crustaceans, and even juvenile crocodiles. Now if you take a look at Doug, you'll notice he has black eyes, whereas his Cheers, Bruce. Let's take a moment to appreciate this. Hey, that isn't even the best part. Keep on watching. It's going to make her grand entrance. Here we go. Yep. Oh, there we go. Yeah, so graceful. How cute was that? Now, as you can see, our wombats here at Australia Zoo are very, very spoiled. But hey, let's get to know these guys a little bit more. This here is Kato, and she is one of our beautiful common wombats. You'll find her wild counterparts cruising around the southeastern parts of Australia. Now, she may look short and sturdy, but don't let that fool you. She can actually run up to 40 kilometres an hour, which is around 25 miles per hour for our Imperial system users. Out of his territory, Casper is what we call a thinking crocodile. He's tries to outsmart us. Now, I'm not the smartest fella, so hopefully I can win today and give him a nice little bit of tucker. Let's see how we go. You see he's poising himself, getting that tail ready to put on a nice big strike. Come on, big fella. Up he comes. Look at the food, Casper, not me, mate. Come on, big fella. Look at the food, mate, not me. He's looking straight past the food. Give it up from there, folks. That's pretty good there for Casper. Now, as you see, it is the strike from the base of the tail to the tip of the nose. Once he's on the land, it's a bit of a hindrance for him to move forward. That initial strike, grabbing his food on the head of the chest, and it is all over. Now, there's two reasons why crocodiles strike out. One for food, the other is for territory. There is a lot less room on this side. Alec, you're way more expendable than me, mate. How about you have crack? Oh, thanks, mate. What a good friend. We'll see if we can't get it like Jimbo said. Tip of the nose to the base of the tail is strike distance, and it's pretty much the only space I have over here. So we'll see if we can't get that territorial response. You can see the second we are close to the water, Casper changes it up. He gets real excited. Now, if we go a little bit nervous over on this side, it is 100% because I am, but it's not because of those beautiful white teeth that he has in that face. It's actually the jaw pressure he has in those jaws. It's over 2,500 to 3,000 pounds per square inch of closing jaw pressure. So to put that into perspective, that is
more than the car crushes at the tip that crush the car into a little cube. That is more than the brakes of a jumbo jet that pull it up on the tarmac. Look up my food, Casper. Oh, you're making me nervous. You know? As soon as he's ready, he props himself up and propels himself straight out of the water. There we go. Give it up for him there, folks. That's pretty good there. Kokkupurge, kokkupurge. ega kui metsas arutad, et siukene asi tuleb jookseb, see on päris hirmus, noh. Mingi must kummitus punase peaga, noh. Ja siis hüppab õhku. Kus see oli? Läks tagasi vette. Stiivi. Gang. Pulling up with my gang. Oysters go to the delicious section. Mine just look like fruit a little bit. There must be a reason why most of them are white or grey or like not coloured. There's foraging animals. Läks peitu ära jälle. Thinks that like No siin ei olegi mingit süsteemi. Siin lihtsalt mine otsa ja tule pärast tagasi. Toi, teeme ära. Teeme ära. Baby, it's just a baby. Olku või? Et sa võid tühjaks lasta. Oota. On see ilus siin on? Siuke South Asia teemaline see osa siit. Nice! No tule välja, saad tule. See istub lihtsalt seal. He's licking the rock. Zoe? We've got the same one as we got before. It looks smaller.
okei, nüüd oleme Aafrika sektsioonis ja siin nagu ikka kaelkirjakud. Ma ei tea, miks nad seda juuti jälitavad, aga võib-olla aetakse tuppa ära. Ja ziibrad. Okei, Rando just luges ühe ülihea fakti selle üksiku kaelkirja kohta, kes sinna paremale läheb. Ta on maailma kõige suurem kaelkirjak ametlikult, kes on mõõdetud Guinessi selles rekordite raamatus on ka 60-ndatel kunagi mõõdeti üks kuskil looduses, kes oli 10 senti kõrgem, aga kui pikk ta on siis? Kui kõrge ta on siis? 18,8 see ütles 5,7 meetrit. Ja 5,7 meetrit ja see, kes siis nagu loodusel oli 5,8, aga tema on jah kõige suurem, kes praegu elus on vist. Muidugi ta on nii kaugel, et täpselt ei saa aru, aga enne sõitis sealt kastikas mööda, see oli rohkem kui 2 kastiku kõrgune. Noh, keegi seal midagi möllab nendega. Lapsed tuppa ära, noh. Liikuvad inasorvikud, ulme. Kas süüt? Päris kiire isegi. Ma ei ole harjunud nagu nägema, et nad nii kiirelt liiguvad. Või noh. Tavaliselt mingi uina muinatab kuskil maas ja mingi hoop see ei liigu. Nüüd näete, kui ta tahaks posti lebot maha. Mis tegid? Küsin. Sama nurga alt. Need on sama pikalt seal taga. He can't see. No, he doesn't have vision through that glass. Yes, yes. His side. Leitsime ühe, kes natuke juba vaikselt vist hakkab üles ärkama, mul on niisugune tunne. Well, remember when we were at Werribee Zoo and they said that each of the eucalyptus leaf is different? Oh, I mean the actual brain. Yeah, I know. Selle saab varsti siin toit otsa. Nii, me läheme täna oma toakaaslastega trenni. Aga... Maekast. Jah, maekaaslastega. Ja meie, kuna me sõime nii palju, siis me tahtsime kõndida sinna. Nad tulevad autoga järgi varsti. Sina tahad seal kõndida. No okei, no mida iganes. Aga video point on siis see, et me käisime Steve Irwini loomaaias. Mul on terve video kokku pandud, aga seal ei ole nagu mingeid muljeid, nagu mitte midagi lihtsalt. Et mõtlesin, et filmib siis selle asja ära ja saan selle sinna lisada ja siis saab selle video üles panna, aga alustame siis. Nii. Noh, räägi enda muljed. Nagu... No tal viga polnud midagi, aga ma lihtsalt arvasin, et on nagu ägedam. Nagu kuna kõik see hype, et värk-särk ja Steve Irwini värkid särgid, et
et siis nagu noh, ta ei olnud nii äge, kui ma arvasin, aga ta oli nagu päris hea ikka. Okei, aga kas, kui sa võrdled teiste nende loomadega, kus me oleme käinud olemas, siis me oleme käinud Sydneys, Canberras ja siis seal, ehk siis mitmendale kohale sa paneksid selle? Teisele. Jah, ja ütle siis kõik, mis sul on. Sydney esimene, see Irvine oma teine ja Canberra oma kolmas. Ja miks nii, miks see Sydney oma sulle esimesele kohale oli? See oli kuidagi siuke mõnus, ta oli seal nagu mingi nagu künka külje peal ka veel vaata, et ta oli nagu ilus, nägi välja ja siuke nice koht. Vaatega Sydney linnale. Jah, okei. Ja okei. Rando väga palju ei oska rohkem rääkida. Ei mäletasid enam. No, ma selles mõttes olen nõus, et nagu me nägime vähim, mida me oleks võinud näha seal, siis oleks olnud Robert Irvin. Aga teda ei olnud. Me nägime seda Kropo show'd, aga seda ei andnudki tema, nii et selles mõttes oli nagu, aga ma ei mäleta, et me oleks näinud kuskilt teistes. Sinna. Et ma ei mäleta, et me oleks näinud kuskilt teistes loomaaedades krokodille. Sa mäletad või? Võib-olla me lihtsalt ei pannud tähe naada, no samasugune auto nagu meil. Natukene peksis on teil. Jah. Et võib-olla me lihtsalt ei mäleta praegu, et võib-olla me ei vaadanud siukse pilguga, aga krokodil oli see küll suht palju. Ja minu see hinnastamise klassis on sama nagu Randol, et esimesel kohal on Sydney, teine see Steve Irvin ja kolmas Canberra. Tegelikult Canberra, nagu mulle meeldis Canberra oli hästi, nagu ta oli hästi palju, nagu hästi värviline minu arust. Oli jah, nagu seal oli see, minust mul on see ka kuskil YouTube'is videos olemas, aga nagu nii, nagu seal mingi värvidega tehtud, sest need vesi oli hästi siuke tume, türkisinine ja selline nagu värviline. Näetad, kollased ahvid olid seal keskes, kus need kohvikud asjad olid. Jaa, see koht, jaa. Aga jah, nagu ütleks need, et haip on mul kõvasti suurem kui päriselt nagu sinna, noh. Kui sa teaks, et sa saad minna vaatama, näha Robert Irvinit kas või, siis okei, mine on ju, aga kui sa nagu... Me ei näinud ropsina. Ei näinud jah, aga nagu kui sa tahad lihtsalt Aussist loomaeda minna, siis Sydneys on ka väga okei loomaed, nii et meie hinnangul esimesel kohal olev looma. Kui sa oled looma. Brisbane'is, siis nagu... Su loomaed, kuhu sa lähed, ongi see Steve Irvin. Let's go to some workout. Let's work some out, noh. Let's work something out. Jah. Praeguseks oleme kõndinud. Sitaks. Ei ole. 22 minutit on sinna vaja kõndida, Rando mingi nii palju. That's never gonna happen. Jep, aga here you are. Me oleme 4 minutit kõndinud. 8 minutit mingi veel. Mine perse.